Ahe, namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, so since today Good Friday, I was like, hi, we got this content yo tika man, I this content yo tsakisa nyana. So of course namhlanje kha ni nyika top 5 ya mina ya tinsimu kusuka ka project of course ya Hlavu the Gupta Psychology and also Magigwani. So top 5 leyi kahle kahle ko hi preference ya mina sweswi mina ni swi twisaka xiswona a swi loko the best songs ko hi side ra mina swi ni swi twisaka xiswona. Yeah, so at number 5 ni veka Psycho Meeting. Yeah, I think this track is a very very powerful track. Lewa yo. You know the introduction now. I think the BDM Psycho got this track. Kahle into yina the high and lows. Man kuma loko yi pfa yi gonya yi pfa yi chika nyana. Then yi pfa yi fika ka that section. Okay. Come here. La xikarhi nyana so hone mi twisa ko. Yeah, kufana this section. Tona. Yo. Mabini so kuri pfa yi chika nyana yi hunguta nyana yi pfa yi taka section yin'wana ya domiza mabini. I like this track atse ni veka ka number 5 ya mina. At number 4 ni veka swo boha hi swi endla featuring Khazi na Khazi. Un'wana nga tlhela hlamala because na the views in overall yin'wana yi nga receive a lot of views ka this project ku nga remix. Mara mina ni twa yi ni bela this track yi ni tsakisa ngopfu laha ka mayengani loko xi ku ahe Makhazi let's share n'wana bobo swo boha hi swi endla namuntlha. Aye, Makhazi let's share. I like this track. Mina personally, I like this track. Ni veka ka number 4 ya mina. Ya ba swinene. I like it. So at number 3, ni faka Psycho featuring Manflow avatleli. Tiku vafana va sweswi avatleli. N'wino avatleli. Hayi hala Psycho la le track mbini liya no hayi a swi nga ta pfumela ni nga yi faki la yi biwini that track. Manflow a ni zangi va na doubt loko ndzi ni yi vona ka track list ya Psycho ku ya deliver swilo swa straight. Voice ya yona yi sasekini swinene. Hayi sasekini yi ngo va underrated track mara guys this track ya ba ni loko yo hetela se yi trendini ni nge vi shocked mina guys this track yi biwini I like it. Hate aside ka Psycho na switoko wa zondiwa mara hali track va yi bindi swinene. Yeah. So then of course hinda ya ka number 2 a ku vuya Hlavu Sikiza again. Mi nga vumba ku Hlavu Sikiza a nga kha vuya hi track yini. Na mi nyika nyana of course vo ma 10 seconds nyana ma kha mi vumba kwalano ni voni n'wina ku a mi ta mi swi tivini na hambi mi nga tsalanga a ni mi ta mi swi voni ndeka n'wina ku a mi twini ku ni ta vula mani. Yeah, so eka number 2 ya mina of course ni vekela a va twalangi. Yo a va twalangi. I like this track and the fact ku introduce this sound here. It's more like a new sound, ne? Hayi vona va bini. Kona ni overall Hlavu loko se ho ta ka sound ni nga vula ku a ni nga ku nyika a win man ka these projects. He's good. Loko swi ta ku cinca sound, this guy is very very good. The sound yi kahle, like it's unique, it's different. Yi kahle, I like the track. Ndzi xikoko hawa de na swona. Yeah. The track is very very nice. Then ya ka track number 1 ni ku kasi loyi a nga swi koti ku tlanga na n'wansati. Hale mabini guys, mabini ku tima rivoni tela ku vinjano tima rivoni tela ku vinjano. Mabini leyiwa hano
ku hi mina personally ni yi faka ka number 1 ka this Good Friday. I think ma bini this tag yi biwini ku ba ma na mhaka leyi. So of course leswi ko va mavonelo ya mina mi ta mi kha mi vekela ya n'wina track list laha ni vona ku mi twina ku mi bela ngopfu top 5 ya n'wina. Leswi ko mavonelo ya mina a ku ze ku na anything xa personal ko leswi mina ni swi twisaka xiswona ma na mhaka leyiwa hi leswo. Hey,